Football Titi part jasari somsari na ngai thavele don ta ila nizan khan in elna then khat khelchun zomania chungzinga chuan English Premier League a match khat khel niin Crystal Palace in West Ham United an mi khuala team pahni te hian hun tha an nei khoral 5 vekin gol khung lovin anin he to ka point khat ve ve an hlo chuak ta ani West Ham hian point khat an hlo chuale ta ka wangin relegation zone point nin an kalsan ta heiba ka hian table monga om Wolverhampton an relegate pha tabok table monga om Wolverhampton hian khelsam thum pathuma tangin point som pasari chau an laneya relegation zone om lo zinga niamber West Ham United hian point som thum pathum an neya Wolverhampton hian point som parukin an phak lo mek ani hetiang ka ra hian Wolverhampton hian match khel ma ba ki panga chau an nei towa atam bera point som panga chau an hlo chhuwa thei to awangin Wolverhampton tan West Ham hi lepel thei an ni to lova chuwangin Wolverhampton hi asang bera tebula sompariat na chau anom theya chuwang chuan an relegate chiang ta ani tebula sompariat na Tottenham po an din mun athalo zual zela anni hian khelin zata West Ham United hi point hi chawin phak lo ma sela ama a anin thlawna point khat kha point nia azau bela chuwangin mabakla oma Tottenham hian West Ham aya point khata an hlo chhuwa tam jok chuan goal difference manga relegation zone chhuwa san thei tur kha tundin muna chuan West Ham ain point khata an hlo chhuwa tam poin an him thei don talawa chuwangin Tottenham hi an maba ka hian an result a that zual angai don ta hle zanina in elna sang sang khelchun zom le turania heta hian darsari lechan veya Indian Super League ka Chennai FC le Mohammedan SC anin machondona English Premier League ka darsom pahni lechan veya Brighton in Chelsea an mi khwal don boka Chelsea tan zanina hian point thum hlo chhuwa ngei atula ani lo chuan UEFA Champions League khelphak an tumna konga an din mun cheto tak hi a chet bel cha theidon ani La Liga zanina match li an khel dona darsom lechan veya Athletic Club le Osasuna in machonin Mallorca le Valencia anin machondon boka zanlai pel dar khada Girona in Real Betis mi khwalin hemi huna vek hian Real Madrid in Alaves an mi khwal don bokani zanina vek hian France Club ten elna Coupe de France ha semi-final khelin darsom panile minisom lia Lens in Toulouse an mi khwal dona semi-final match dang hi naktu zanlai pel darsom panile chan veya Strasbourg le Nice ten an khel don bokani Italian club ten elna Coppa Italia apo semi-final second leg zanina an khel dona darsom panile chan veya Inter Milan in Como an mi khwalang anni pahni hi Como khelmuala first leg ka gol khung lovin anin ne tok towa zanina hian hunti ratangin gola chungnung jok om lovin team pahni hian bul an tan don ani semi-final second leg match nung jok hi naktu zan lai pel darsom pahni lechan veya Atalanta le Lazio ten an khel dona anni pahni hi first leg ka gol ni ve khungin alawin ne tok to bok in khel result le in khel le turlam chu kalsanta ila nizan khan Laureus World Sports Award sangni somni paruk an semta infiami ten hena choimona sangpo saya hian tennis star ten award ngai hlut berandong sportsman of the year tennis player Carlos Alcaraz thlan niin sports women of the year tennis star vek Arina Sabalenka thlan ania heng choimoina panhi hi choimoina sang zinga ngai hlut berte anni team of the year ero football club tha PSG thlan ania France champion hi season masa khan treble champion niin European champion avoi khanan anni bokani kha chuwangin PSG hian tu hnaya ma an son na le an hlotlin na an hmangtang kaya team of the year choimoina an dongta ani breakthrough of the year award hi Lando Norris an adonga comeback of the year award hi Rory McIlroy an adong thunga sports person of the year with a disability award hi Gabriel Araujo an adong bok Exxon sports person of the year award hi Chloe Kimin adonga young sports person of the year award dong tu hi footballer Lamine Yamal ania Barca rol thar duam kumsom pariat mi hian young sports person of the year award hi avoi khat don na ani sporting inspiration award choimoina hi German legend Toni Kroos an adonga lifetime achievement award hi Nadia Comaneci in dongin sports for good award hi football masin andongani Bayern Munich honorary president Uli Hoeneß hian team manager anroi to zinga anu nunglam Thomas Tuchel le tuna anroi mek Vincent company danglamna ti hian asoya thil pahni poimo taktaka om company hi chuan player zong hi thajoka asiam ani atang hi chuan press conference a left back kamamo right back kamamo ti ang chi thu Thomas Tuchel atanga kan hriat thin te kha kan hreve ngai lo
Thomas Tuchel hun lai kha chuan team in an khel that lovin ama Thomas Tuchel khan mani ain en ngai lova anau te thiam lawa apu zel right back lama kan thatok lova Kimichi player tha ani lo ti thu te asoi mai zela Gravenberch tuna Liverpool la khelta po hi kamhang tangkai theilo ati tolbok voi khat chu Stanisic hi German tong athiam le thiam lo azota Germania apiang chungin khatiang zona kha azota thawa khang thil te kha pomjam mai thei ani lova company ne na andang lamna lian tak po ani ati ani company hi chuan lam ani ve ngai lova player te hi an thatdan bera kheltir thei zelin team a inpum khatna thazok asiama Thomas Tuchel atanga kan mu ngai lo kha company a hi chuan kan mu ani atina ani bere company kai hroi bayan hian ma an son leya German footballer phe chuan rawan rel tamek ani company kai hroina hnuaya bayan hian champion no moi po an choi tam ta hleya tuna tak hi chuan Vincent company hi football khovela manager cha thaber te jingami aniri ome Arsenal legend jingami invincible champion anni tuma an player poimo jingami ni bok Robert Pires hian tuna Arsenal kai hroi tu Mikel Arteta chungchang ti hian asuyani kha kathirna atang chuan kum ina Arsenal hian champion no moi an choi lawani chuan management lama mo phur tu te hian coach dang roi tur zong ro se Arteta hi Arsenal a hian kumnga acham ta a ma se champion no moi choi ngai na a hrelavani fans ta na poimo chu league champion no moi ani nipui transfer line sum tam tak amanga phut nein chu Arsenal botin anti hlotlin sakzel bok Arsenal hian league no moi an choi lawani chuan bench lama om thin khoi chet angai tura kangai atiani Robert Pires chuan Arteta hi a hlo cham leya champion no moi choi lo boka a mor a bok le ani chuan Arsenal tan chuan ban wangwang chia angai ani bere Real Madrid playmaker munam tak thin Realin an rin zolo nu poa Real Betis a athiam zia lan tir thar le theitu Isco hi kan shelom ome ani hian ti hian soin Iro pui wanglai chuan mi zong in ngai na tak che in an kwa vong che an chan tlat che anga an ngai sang le bokang che ma se an be se anga I khel thatalawa itlan hiam veta a an ngai ani chuan khang nangma ngai sang tu te ngei kha an bo min mi ang om ve lo ang mai in an re vong ang keima ngei po hi a hun a thlen mai in voisom ni chuang zet min phu mani min thei ngil mia ka hun a zo towa an ngaya ka thatok to lova an ngai talen nei thama sela discipline anei thatlo awangin a man tlak talawani ye te min tia khati lai khan tu man loka ruma enge thleng an soi ngai lova cochin arwa manna min tel lo ti te kha an soi ngai lo eng ang point langsar mala eng ang point thokrim la eng kim lan po ni la thau thak ini thau chu ka chanani ma se football hi voi sang tam ain her danglam thina ke point ka ke a ball alo le don ti hi karing thlata midam tak chuan talent hian kumbi thlia anei lo ti an hrethiam lawani voin thlengin kala in khel chun zom zela achan chu he in fiam na hi ka mangai em wang ani atopa chuan hunin engkim hi amuna ada mai thin jok ke chuan bungthar zia tur kala nei atiani Isco hian Real Madrid atanga achua chante Reala ahun hnung lama thlau thlak ani thinna te khan thilni na tak mi ten an hrelawa angai ani bera team kai hruai tu in arin lo na te a thlau thlak na te kha midang ten an mu ka na angai chu wangin mi ten ama Isco zok hi thlau thlak tlaka an ngai ni in a hria a ma se thlau thlak mai chi alani bik lo chunga an thlau thlak lui zok ani tia mani ain seifiana ani pakhat chumi ti fia tur chuan tuna a khelna Real Betis a ala khel zel theina asul nu te hi ati fia tu tlinga angai ani lansar lai che that laia mangai lo che that theilo nuwa no lo le si chu Real Madrid a athilton seifianan a mangani Carlo Ancelotti hian Brazilian veteran defender Thiago Silva le Brazilian superstar Neymar chungchang ti hian soya kumin sangni somni paruka World Cup kan kheltura Thiago Silva kaulo chungchanga chuan player te hi an passporta an pian hun ka en ngai lawa Brazilian player zong hian ko in be seina an nei thei vek kumsamli pakhata upa ani poin engma apoina aomlo chu chuan ngong anei lem lo ko phua an om chuan ka ko mayang kum hi boina tur ani love Neymar po kong dika aom meka hemi konga hian achun zom zel po angai adin mun ati mason angai ani
akhupa liam ator nuin alokir thaviawa golte po akhung Neymar hian 100% fitness anaya tula hemi chungchang hi ka soingun to khop mai ka soi hi achiang tok bok player tu po physically a anin pei ani phot chuan ka ko mai do na ni ati ani Ancelotti hian player langsar te hi anlan sar wang chawa ko atum lova atima thataka khel theitura angai team ta na tangkai le chorlak ni theitura ti salama po in pei thlap te adu mayania hemi konga hian fit tok lo angte anom chuan tu po ni sela ko lo a hre don lo ni in alangani Neymar tan po fit that viau angai do na Thiago Silva po a fit tha a ala tangkai theidona a hriat phot chuan iai hau lova ko ain peisa rengani Italian manager ro pui hian player ti lung oi a in team result tha nei dan tura a hriat angai poimo jok ati thei ome Sir Alex Ferguson hian David Beckham akai hroi thina ni kha Beckham tilang sartu annuwa Real Madrid a hral po ani David Beckham an United achua san chan kha Sir Alex nen anin ngei tak lo wang tia soina te Sir Alex an thunun harsa ati tak deuh awanga achua tir ani ti thu te club aya langsar jok an om adu lo awangin Sir Alex khan achua tir ta ani ti thu te mu tur om noka ti chuan hunakal zela David Beckham Real Madrid a hral chungchang kha soita in David Beckham nen khan engboina ma kan nei lova ani kha naupang makdanglam takania anuwa ngai san ron ani zuita bok player ro pui tak ani theina tur khan athok rim hle keini point Real Madrid a kan kaltir ta achan chu kha khatianga thutlung na siam hun dika kan ngai wangani keima chuan boina jok chu Victoria nupuya anei kha nia Real Madrid atangin LA Galaxy apan zuita bok khati lai khan ama chungchanga ka ngai dan te anena tlang takin ka hrila top level football apen santani point ka hria atiani Sir Alex chuan David Beckham an top levela adai reido chan kha thil dang ni lovin anupui Victoria khani in angaya Victoria Beckham awanga USA a po kalta meichia awanga top level football kalsan mata a angaya ni Inter Miami head coach thar Guillermo Hoyosian anau thar Lionel Messi amu dan ti hian asoya kathirna atang chuan khovela coach thaber chuan bench atangin team a hrual ngai lova khelmuala ain khelve thina chu Messi hi ani coach te chuan kan na chu kai hruai player te tran puya an khel that thei dan tur ber hai chua sak ania ma se Messi a hi chuan adang dai thung Messi hi chuan in khelai ngei in coach sangma in mani in thutlungna asiama match ziarang a hrethiam ma chuta chuan atul dana zerin athunun mai zel bok footballa athiam chung chuan na te game a chiar thiam zia te hunbi ka thutlungna dik asiam theina te heng zongzong hian coaching ro pui tak pialam a thlen tir phak daya ani hi player ani ringot lova khelmuala ngei team khai tu coach puitling tak angani ti chuan footballa hian coach thaber chu khelmuala ngei game thunun theitu hi ani ti karing tamia maya chu Lionel Messi ngei hi ani e ati ani Inter Miami coach thar hian Messi hi a fak hlea player ani chung hian coach ro pui tak ani tel der towa angai mia khelmual siratanga coach ten team an ho ayana sa zokin Messi hian khelmual chunga team a ho thathin ni in asia a hetia ngai dan hi Messi awangin anei ti po aphalava Argentina superstar hi angai sang hle Messi ming kan lam riboka angong chualam hi soikai lokang USA a hian football soccer an lati changchang hi athang chak lei thei lova anram hausak le ro pui ngai tuain manrua an nei thajia te po ngai tua chuan USA hian footballer ro pui an hring tam thei lo hi amak le ome mi pui ang point in khel en tu an thanem lutuk lo thina mi den USA a football hi an lut tok lovani ma se Lionel Messi an la luta angong po anahle kumin sanghi somni paruka po chu aladang lam lova kumina hian American infiam na a Messi telna Inter Miami hi amuna in khel en tu nei tamber annia nei tamber ani satlia lova kumina hun man to china USA a infiam na sanga Inter Miami hian en tu nei tam top 3 an chang 5 vekani Inter Miami in MLS matcha Colorado an machon khan mi pui sing sari sanga zaria somni pali te mewin amuna an ena Los Angeles an machon poin mi pui sing sari sanga zaruk somsari pathumin an ena Washington DC an machon tum khan mi pui sing sari sang ni somni parukin amuna an en bokani
USA an ngai hlut le ngai ven NFL final ai point n2 an nei tam jok ta hiala hengte awang hian Messi ngong hi larna ngong chua mai anilawa nun phung thlak na jok ani anti ta hial Messi omnuwa USA MLS alian ta hlea ama zong a in mi in an ngai vena USA football athang na sata hle ole khatichin kha tun tuma kan topic kan soijaw theina chu nile phot ro se